Go ahead and open your Bibles this morning. Ja palun täna hommikul ava oma piibele Psalms 107. laulus 107. Psalms 107. Laul 107. And we're in a series that I've entitled Our Healer. Ja me oleme seeres, millele olen pannud pealkirjaks meie tervendaja. And just declare this morning, say Jesus is my healer. Ja et öelda seda täna hommikul, siis ütle ka kaasa, et Jeesus on minu tervendaja. Jesus is my healer. Amen. Amen. He is our healer. Tema on meie tervendaja. He's the one who paid a price for you. Tema on see, kes maksis hinna sinu eest. He has redeemed you. Ta on sind lunastanud from sickness and disease, haigustest ja tõvedest. So that we can walk with divine health in our lives. Nii et me saaksime käia jumalikus tervises oma elus. And I'm believing God for some things to happen. Ja mina usun Jumalalt seda, et asjad saavad juhtuma. Amen. I'm believing God that as we take these truths that we learn. Ja ma usun Jumalalt seda, et kui me võtame need tõed, mida me õpime, that we're going to begin to see God do some great things in our lives. Siis me saame nägema seda, kuidas Jumal teeb suuri asju meie eludes. And as we begin to operate in these things, ja kui me hakkame tegutsema neis asjus, I believe that we are going to see more and more of the supernatural power of God. Ma usun seda, et me hakkame nägema rohkem ja rohkem Jumala üleloomulikku väge. But here in Psalms 107, I'm going to start reading with verse 19. Aga siin laul 107 alustan lugemist salmist 19. Psalms 107 verse 19. Laul 107 salm 19. And they cried, Lord, help us in their trouble, and he saved them from their distress. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. He sent out his word and he healed them, snatching them from the door of death. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad hauaveerelt. And as we have been looking, he sent his word and he healed them. Ja nii nagu me oleme vaadanud, ta saatis oma sõna ja tegi nemad terveks. Verse 21, let them praise the Lord for his great love and for his wonderful things that he has done for them. Ja salmis 21, tänagu nad Issandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully about his glorious acts. Ja ohverdagu tänu ohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. So God sent his word to heal them. Nii et Jumal saatis oma sõna selleks, et teha neid terveks. And we know, as we have seen in the word of God, that Jesus was the word who God sent to heal us. Ja me teame seda, me oleme näinud Jumala sõnas seda, et Jeesus on see sõna, kelle Jumal saatis, et teha meid terveks. And so today, healing power is available to all. Nii et tänapäeval tervendav vägi on saadaval igaühe meie jaoks. And you just need to receive your healing by faith. Sina lihtsalt pead vastu võtma oma tervenemise läbi usu. It's available to you. See on saadaval sinu jaoks. It has already been paid for by Christ Jesus. Selle eest on juba makstud Jeesuse Kristuse poolt. And we just got to put our faith out to receive Meie it. lihtsalt peame siis sirutama välja oma usu selleks, et vastu võtta see. Now, we know this, that your faith begins where you know God's will. Me teame seda, et sinu usk saab seal alguse, kus kohas sa tunned Jumala tahet. And that's where we begin to have faith, when we learn what it is that God desires for us. See on paik, kus kohas me siis hakkame saama usku, kui me õpime seda, mis Jumalal on meie jaoks. And you need to know that it is always God's will to heal Sa you. pead teadma seda, et see on alati Jumala tahe teha sind terveks. Amen. Amen. It's always God's will to bless you in your life. See on alati Jumala tahe õnnistada sind sinu elus. We have just got to get into faith. We've got to line ourselves up to his will. Meil on lihtsalt vaja saada ennast sisse usku ja siis saada ennast ühele joonele tema tahtega. And another thing that we have seen is sickness is not from God. Ja üks asi, järgmine asi, mida me oleme näinud, on see, et haigus ei ole Jumala tahe. Sickness is from Satan. Et see ei ole Jumala käest, see on saatanast. It is the healing power of God that he gives to us in our lives. See on Jumala tervendav vägi, mille tema annab meie ellu. Jumala annab. He is our healer. Tema on meie tervendaja. He's the one who will give us health every day of our lives. Tema on see, kes iga päev me elus annab meile tervist. And so what we know is when we do get sick, ja mida me teame siis, kui me jääme haigeks, that we could come to the church and we could ask the spiritual leaders to put their hands on us. Siis me saame tulla kogudusse ja siis paluda, et koguduse juhid, et nad paneksid oma käed me peale. And the Bible tells us that when that happens, that we will be healed. Ja Piibel ütleb seda, et kui see toimub, siis me saame terveks. And so this is part of the way that we can fight and resist sickness and disease when it attacks our body. Nii et see on osa viisidest, kuidas me saame võidelda vastu ja vastu seista haigustele, kui need tahavad rünnata meie keha. But I believe that healing belongs to us today. Mina usun seda, et tervenemine kuulub meile täna. It belongs to you no matter where you've
where you've been or what you have done. see kuulub sinule, vahet ei ole, kus kohas sa oled olnud või mida sa oled teinud. And it is not about you, it is about Jesus. ja asi ei seisne sinus, vaid Jeesuses. And I am fully persuaded that everybody can be healed. ja ma olen täielikult veendunud selles, et igaüks võib saada terveks. And I'm going to give you some Bible truths as we continue to go through this series ja ma annan sulle piibli tõdesid, kui me jätkame nüüd selles seerias, to help you to walk in the reality of what is available to you. et aidata sind käia selles reaalsuses, mis on siis sinu jaoks olemas. And I believe that the Bible shows us that everybody can walk with divine health. ja ma usun seda, et piibel näitab seda, et igaüks saab käia jumalikus tervises. And I declare that people will be healed in this church. ja mina ütlen seda, et siin koguduses inimesed saavad terveks. I believe that the healing power of God is available to you ma today. usun seda, et Jumala tervendav vägi on täna saadaval sinu jaoks. And I believe that signs and wonders will be done in our church. ja ma usun seda, et imed ja tunnustähed, et need saavad toimuma meie koguduses. That we will see the power of God in our generation. et meie näeme Jumala väge siin meie põlvkonna keskel. Amen. Amen. That's the promise that we have. I believe that. see on see tõotus, mis meil on ja mina usun seda. God is a supernatural God. Jumal on üleloomulik Jumal. And that is the God whom we serve, and we give our heart and our lives to Him. ja tema on Jumal, keda meie teenime ja me anname oma südamed, oma elud temale. And you know, one of the things we see throughout the Bible ja üks asjadest, mida me näeme läbi piibli, is that healing is one of the things that calls people to a relationship with Jesus et Christ. tervenemine on midagi sellist, mis põhjustab seda, et inimesed siis saavad suhtesse Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse. I like what Brother Hagin used to say. ja mulle väga meeldib see, mida vend Heigen varem ütles. Brother Hagin is now in heaven, but I've got to hear him preach many times. vend Heigen nüüd on taevas, aga mul on olnud see võimalus mitu korda kuulda tema jutlusi. And one of the things he said is he would say it this way. ja üks asjadest, mida ta ütles, oli see, ta ütles sellisel viisil. Healing is the dinner bell for the gospel of Jesus. et tervenemine on siis nagu see söögikell Jeesuse Kristuse evangeeliumi jaoks. And what they used to do, I don't know how it's been here in Estonia, but in America in the old times. ma ei tea, kuidas siin Eestis tehakse, aga Ameerikas varasemalt They used to work out in the fields with all of the cows and everything. And vanal ajal siis oli nii, et seal põllu peal, heinamaal, karjamaal olid seal töölised. Or they'd be out in the fields working as farmers and collecting the harvest. või siis nad olid põllu peal, korjasid saaki kokku. And so it would be hard to let everybody know when dinner was ready. ja see oli raske asi anda kõigile teada, millal nüüd see söögiaeg on. And so what they would do is they would put up a little bell, and when the food was ready, the cook would go out and ring that bell. ja mida nad tegid, oli siis, kui oli see söögiaeg, siis neil oli selline kell, võtsid kella kätte ja kõlistasid seda. And everybody would know it's time to come and eat. ja kõik teadsid, et nüüd on see söögiaeg, sööma tuleb Well, tulla. that's kind of what the healing power of God is in the world today. ja tänapäeval Jumala tervendav vägi on sama asi. It's kind of like that bell that's ringing saying, okay, everybody, come on, it's time to eat. see on nagu see kell, mis heliseb, et nüüd on aeg tulla sööma. Come to see Jesus. tule Jeesust nägema. Come to hear tule the teda gospel. vaatama, tule kuulama evangeeliumit. Come to know your God. et tule saa tundma oma Jumalat. And sometimes it's when people see that God is real. ja mõnikord on see, et kui inimesed näevad, et Jumal on tõeline, When they see that God cares about them and their et kui situation, nad näevad seda, et Jumal hoolib neist nende olukorras, they will turn and they will give their hearts and lives to Jesus siis nad Christ. pöörduvad ja nad annavad oma südame ja elu Jeesusele Kristusele. And then it gives us a chance to tell them about their healer, ja siis see annab meile võimaluse rääkida neile nende tervendajast, what He has done for them mida tema on teinud nende jaoks on the cross, risti peale and what He will continue to do for them as they live their lives today. ja mida ta jätkuvalt teeb nende jaoks, kui nemad elavad oma elusid temale. And in Luke chapter 5, ja siis nüüd Luuka 5, Luke chapter 5 and verse 15, Luuka 5 peatükk ja salmist 15. and it says, and the news about Him spread all the more, so that the crowds came to hear Him and to be healed of their sicknesses. aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahva hulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. The people came to hear and to be healed. inimesed tulid kuulama ja saama terveks. And that's what we're doing right now. ja see on see, mida me teeme praegu. You came this morning to hear. sa tulid praegu siia selle kuulama. And I hope that you are believing that the word that you hear is going to produce something in your life. ja ma loodan seda, et sa usud siis seda, et see sõna, mida sina kuuled, et sa võtad selle vastu ja see toodab sinu elus. And I'm trusting, I believe God for many more people to come in here and to hear
and be healed. ja ma usun Jumalat, ma usaldan teda selles, et siia saab tulema veel palju inimesi, kes tulevad siia kuulama ja saama terveks. And as a church, we're not going to just sit back and just say, well, God doesn't care. ja kogudusena ei ole nii, et me lihtsalt istume toolile, nõjatume ja siis mõtleme, et Jumal ei hooli. We're not going to tell people that, well, sometimes people just get sick and it's just the way it goes. There's nothing we can do about it. ja ei ole nii, et me ütleme, et vahelt lihtsalt inimesed jäävadki haigeks, midagi parata ei ole, me ette ei võta midagi. These things are just in God's hands, not ours. et need asjad on lihtsalt Jumala kätes, see meil ei ole siin midagi teha. It must be God's will for these things to happen or else they wouldn't happen. see peab olema Jumala tahe, et need asjad juhtuksid, muidu neid ju ei juhtuks. And these are things that I've heard in churches my whole life. ja need on asjad, mida mina olen kuulnud kogudustes kogu oma elu jooksul. And this is one of the reasons for many years I did not want to serve God. ja see on üks põhjustest, mille pärast ma mitmeid aastaid ei tahtnud teenida Because it Jumalat. made God seem like he really didn't care, and if it happened, then it was his fault. kuna see tegi sellise pildi mu jaoks, et jah, Jumal nagu üldse ei hooli või et ta üldse vahet tal ei ole ja isegi kui ta teab neid asju, tal las olla inimesed haiged. If you get sick, it's God's fault. et kui sa jääd haigeks, siis see on nüüd Jumala süü. Because he wanted you to be sick. kuna tema tahtis, et sina oleksid haige. Listen, as a church, we're not going to stand for that. ja kuula nüüd, kogudusena me ei lepi sellise asjaga. We are going to fight against sickness and disease in your body. meie võitleme haiguste ja tõvede vastu sinu kehas. And we know that Jesus paid such a precious price for you to be healed. ja me teame seda, et Jeesus ta maksis nii väärtusliku kalli hinna selle eest, et sina saaksid terveks. So that you can overcome sickness and disease in your body. et sina saaksid võitu saada haigustest ja tõvedest oma kehas. He was whipped and he hung on a cross. teda piitsutati, ta rippus ristile. And he died a horrible death. ja tema suri kohutavat surma. So that we could have health and healing. selleks, et meil saaks olla tervis ja tervenemine. And that we would be able to have eternal life. ja et meil saaks olla igavene elu. And so sickness is something that came through the curse. ja haigus on midagi sellist, mis tuli läbi needuse. Sickness is something that Satan has brought into this realm. haigus on midagi sellist, mille saatan on toonud siia maailma. Sickness is not something that God brings to our lives. haigus ei ole midagi sellist, mida Jumal toob meie ellu. Now I want to look here in Psalms chapter 103. ja ma tahan praegu vaadata laulu 103. We read this verse last week and I think it is awesome. So I'm going to read it again. eelmine nädal me lugesime seda salmi ja ma arvan, see on lihtsalt võimas ja täna vaatame veel. In Psalms 103 and verse 1 it says, "Praise the Lord, all my soul, and all my inmost being, praise his holy name." laul 103 salmist 1. kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Praise the Lord, all my soul, and forget not all of his benefits. kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Who forgives all of our sins and heals all of our diseases. tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. What does he do? et mida tema teeb? He forgives. tema annab andeks. He forgives. tema annab andeks. Christ Jesus has forgiven you of all your sins. Jeesus Kristus on andeks andnud sulle kõik sinu pattude. That's something we can be happy about. ja see nüüd on miski, see on selline asi, mille pärast me saame olla õnnelikud. Hello, are you here this morning? kas sa oled täna hommikul siin? You're forgiven. et sulle on andestus, sulle on andeks But antud. you just don't know what I've done. aga sa lihtsalt ei tea, mida mina olen teinud. You're forgiven. et sulle on andeks antud. He has already forgiven you for all your sin. tema juba on andeks andnud sinule kõik sinu pattude. And at the same time, ja samal ajal he has healed us of all our diseases. tema on meid terveks teinud kõikidest meie haigustest. And all means all. ja kõik tähendab kõik. Amen. kõik tähendab kõike. He heals all our diseases. He forgives all our sin. ta teeb terveks kõik me haigused, ta annab andeks kõik me pattude. And so we need to know the word of God and we need to act boldly on the word nii of et me God. peame teadma Jumala sõna ja me peame tegutsema Jumala sõnal julgelt. Because healing belongs to us all. kuna tervene kuulub meile kõigile. And Jesus Christ is our healer. ja Jeesus Kristus on meie tervendaja. And so the question would be, how can we get the healing power of God then to work in our body? nii et küsimus nüüd on siis selles, kuidas me saame Jumala tervendava väe toimima enda kehasse. So that's why we're doing this series, because I want to settle some things in your heart. ja see on põhjus, mille pärast me praegu seda seeriat teeme, et ma soovin, et sinu südames saaksid paika mõned asjad. On the subject of healing, I want to build your faith. mis puudutab tervenemise teemat, mina tahan üles ehitada sinu usku. I want to help equip you so that you could take this and help to impact other people's lives. ma tahan aidata varustada sind, et sa saaksid võtta selle ja aidata teisi inimesi nende eludes.
juures. And I want us to create an atmosphere in here Ja mina tahan seda, et meie looksime siin sellise õhkkonna, for the supernatural healing power of God. kus Jumala üleloomulik tervendav vägi saab tegutseda. And so we have got to do our part. Nii et meie peame tegema enda osa. And when you do your part, God is going to show up big in your life. Ja kui sina teed enda osa, siis Jumal ilmub väga suurelt sinu elus. Let me just ask this again. I asked this a couple weeks ago. Ja las ma küsida seda paar nädalat tagasi küsisin. And I don't want you to raise your hand if this isn't you. Ja ma ei taha, et sa tõstaksid oma käe, kui see ei ole sina. But if this applies to you, I want you to raise your hand today. Aga kui see siis käib sinu kohta, siis ma tahan, et sa tõstaksid täna oma käe. How many of you know that you have been healed by God before? Kui paljud teist teavad, et varem sa oled saanud terveks tehtud Jumala poolt? Amen. Keep your hands up. Let's look around the room. Et hoia oma käsi üleval, vaata siin ruumis ringi. Don't tell me that God doesn't heal today. Et ära ütle mulle seda, et Jumala täna ei tervenda. We have a room full of people that have seen and experienced the healing power of God. Et siin on tuba täis inimesi, ruum täis inimesi, kes on kogenud Jumala tervendavat väge. And if that hasn't happened for you, you need to know it's available to all. Ja kui see ei ole toimunud, seda ei ole juhtunud sinu jaoks, siis sa pead teama, et see on saadaval igaühe jaoks. Healing is for the church today. Tervenemine on koguduse jaoks täna. Because what Jesus did on the cross still is working in the earth today. Sellepärast, et see, mida Jeesus tegi risti peal, see ikka praegu siin toimib maa peale. But a lot of people question whether it's God's will to heal them or not. Et paljud inimesed panevad küsimärgi alla selle, et kas see on nüüd Jumala tahe teha neid terveks või mitte. And the truth is this, your faith is never going to go beyond your question. Ja tõde on selles, et sinu usk ei liigu kunagi kaugemale sinu küsimusest. And if you question if Jesus is our healer, kui sina paned kahtluse alla selle, et kas Jeesus on meie tervendaja, then your faith is not going to take you to the healer when you need him. siis sinu usk ei vii sind tervendaja juurde, kui sina vajad seda. If you question him to be your peace, Et kui sina nüüd paned küsimärgi alla, kas tema on sinu rahu, your faith is not going to take you to him when you need peace. et siis sinu usk ei vii sind tema juurde, kui sa vajad seda rahu. You're going to try to do things for yourself. Sa ise proovid enda jaoks hakata mingeid asju You're going to tegema. look to yourself to find answers in life. Sa hakkad vaatama enda peale, et leida vastuseid siin elus. And this is how many people in this city live their life. Ja siin linnas väga paljud inimesed elavad nii. They're trying to find their own way. Nad ise proovivad leida enda tee. But we need to know that there are things that Jesus has provided for us. Aga me peame teadma seda, et on olemas asju, mida Jeesus siis on, millega ta meid on varustanud meie jaoks. That we can go and we could receive by him through faith. Et me saame siis võtta vastu läbi tema, läbi usu. But we cannot question him. Aga me ei saa siis kahelda tema, panna küsimärgi alla seda. The Bible says that we are to believe and not doubt. Piibel ütleb seda, et me peaksime uskuma ja mitte kahtlema. And so by faith we can receive from our God. Nii et usu läbi me saame vastu võtta meie Jumala käest. But I've had people ask, well, why hasn't God healed me? Minu käest inimesed on küsinud, et mille pärast Jumal ei ole mind teinud terveks. I read my Bible. Ma loen oma Piiblit. I pray. Ma palvetan. I come to church. Ma tulen kogudusse. I serve. Ma teenin. What more do I need to do to be healed? Mida muud mul on vaja teha selleks, et saada terveks? And this is a very human way of looking at that. Ja see on väga selline inimlik viis, kuidas vaadata selle peale. That I'm doing the best I can for God. Why won't he heal me? Et mina teen ja annan oma parima Jumala jaoks, mille pärast ta mind terveks ei tee. But just that statement all by itself, it tells me where their heart is. Aga juba see, et sa nii ütled, nii küsid, see mulle näitab seda, et kus kohas on selle inimese süda. I can understand why that person hasn't received. Ma saan mõista, mille pärast see inimene ei ole vastu võtnud. Because they aren't looking to Jesus to be their healer. Sellepärast, et nad ei vaata Jeesuse peale, et tema oleks nende tervendaja. They're looking at themselves and what they're going to do so that they can be healed. Nad vaatavad enda peale, selle peale nüüd, mida nemad teevad selleks, et saada terveks. But you need to know that there's nothing that you need to do to be worthy of healing. Sa pead teadma seda, et ei ole midagi, mida sina peaksid tegema selleks, et siis olla nüüd väärt seda tervenemist. Amen. Amen. There's nothing you need to do to qualify for the Lord Jesus Christ to heal your body. Ei ole midagi sellist, mida sina peaksid tegema, et sa kvalifitseeruksid selleks, et Jeesus Kristus teeks terveks sinu keha. Because the truth is, he has already done that for you. Sellepärast, et tõde on see, et tema juba on teinud selle sinu jaoks. He's already accomplished that tema for on juba you. selle asja lõpule viinud sinu jaoks. God does not heal you because of what you do for him. Et Jumal ei tee sind terveks sellepärast, mida sina oled teinud või mida sa teed tema jaoks. God heals you because of what Jesus did for Jumal you. teeb sind terveks sellepärast, mida Jeesus tegi sinu eest. And so get sinu your jaoks. eyes off of you and get your eyes onto Nii et Jesus. saa oma silmad ära enda pealt ja saa oma silmad Jeesuse peale. Start looking
into him to be what you need him to hakka be. vaatama tema peale, et ta saaks olla see, keda sina vajad teda olevat siis sinu jaoks. Believe that what he did on the cross was more than enough for you. Usu seda, et mida tema tegi ristil, see on rohkem kui küllaldane sinu jaoks. That what he did with purpose. He didn't do it by Et see, accident. mida ta tegi seda põhjusega tahtlikult, mitte lihtsalt kuidagi juhuslikult. Amen. Amen. It wasn't an accident that he ended up on the cross. See ei olnud mingi selline nagu õnnetus või kogemata, et ta nüüd sattus sinna ristile. It was on purpose that he went to the cross for you. Vaid ta tahtlikult läks sinna ristile sinu eest, tal oli see eesmärk juba olemas. Jesus is the reason we get anything from God. Ja Jeesus on see põhjus, mille pärast me üldse midagi saame Jumala käest, And mida iganes. you are not healed because you are holy. Ja sina ei ole terveks saanud sellepärast, et sina oled püha. You're healed because he is holy. Et sina oled saanud terveks tehtud, kuna tema on püha. Amen. So stop trying to qualify. Nii et lõpeta ära see, et sina kuidagi proovid kvalifitseeruda sellele Just receive. ja lihtsalt võtta vastu. Just receive what it is that he has done for you. Lihtsalt võtta vastu see, mida tema on teinud sinu jaoks. And we study the word. Yes. Õpi Jumala sõna, jah. Pray. Absolutely. Palveta, absoluutselt. Come to church and get involved. Yes. Tule kogudusse, sa kaasatud sellesse töösse, loomulikult. Forgive people when they've wronged you. Yes. Anna andeks inimestele, kui nad on eksinud sinu vastu, jah. But those are not the reasons that we get healed. Aga need ei ole need põhjused, mille pärast me saame terveks. We need to do those things so that we can see more of the power of God in our life. Me peame tegema neid asju selleks, et me saaksime näha rohkem Jumala väge oma elus. But it's not when you've gone down your checklist, then okay, God can now heal me. Aga see ei ole nii, et sa saad oma selle linnukeste nimekirja täis tõmmatud, need kastikesse, need linnukesed sisse ja vot nii, nüüd ma olen kõik teinud, nüüd ma saan selle tervenemise vastu võtta. No, we see Ei. Jesus, he healed people that were sinners. Ei, me näeme seda, et Jeesus tegi terveks inimesi, kes olid patused. Oh no, he wouldn't do that. Ei, sellist asja ta nüüd küll ei teeks ju. He absolutely did. Ja absoluutselt ta tegi seda. Amen. Amen. He loved everybody Et so much. tema armastas igat ühte nii palju And there was nothing those people did to deserve it, ja ei ole mitte midagi, mida need inimesed oleks teinud selleks, et seda kuidagi nad oleks seda välja teeninud. but he did it. Aga tema tegi seda. And let me tell you, there is nothing you can do to deserve the healing power of God. Ja las ma öelda sulle seda, et ei ole olemas mitte midagi sellist, mida sina saaksid teha, et sa saaksid välja teenida Jumala terendava väe. But if you will look to Jesus, he will do it for you. Aga kui sina vaatad Jeesuse peale, siis tema teeb seda sinu jaoks. And so God will bless you Nii et Jumal õnnistab sind, because Jesus has already paid the price for you. kuna Jeesus juba on maksnud hinna sinu jaoks, You sinu need to know eest. that God is good. Ja sa pead teadma seda, et Jumal on hea. And his grace is the power in your life. Ja tema arm on see vägi sinu elus. You know, I like what it says in 2 Timothy chapter 2. Ja mulle meeldib, mida siis ütleb teine kiri Timoteusele, teine peatükk. It says, be strong in the grace that is found in Seal Jesus ütleb seda, Christ. et ole tugev selles armus, mis on leitav Jeesuses Kristuses. We need to be strong in the grace of God. Me peame olema tugevad Jumala armus. And as we understand what has been done for us, we can live our life bold and strong. Kui me mõistame seda, mis on tehtud meie jaoks, me saame elada oma elusid julgelt ja tugevana. And when it comes to healing, Ja mis puutub terenemisse and when it comes to sickness and disease, ja mis puutub haigustesse, tõvedesse when it comes to somebody maybe not getting healed, ja mis puutub sellesse, et mõni ei saa terveks, ta ei saa seda vastu võtta. I want you to first know this. Ma tahan, et sa esmalt teaksid seda, You never blame God for not healing et sa somebody. mitte kunagi ei süüdista Jumalat sellepärast, et nüüd et Jumal ei ole kedagi terveks teinud. And you never blame God for sickness and disease coming against Ja you. mitte kunagi sa ei süüdista Jumalat sellepärast, et need haigused ja tõved nüüd on tulnud sulle kallale. He is a good God. Tema on hea Jumal, He never changes, the Bible says. et ta mitte kunagi ei muutu, piibel ütleb seda. He does not want you to be sick. Ta ei taha seda, et sina oleksid haige. Throughout the whole Old Testament and throughout the whole New Testament, over and over and over again, he wants us well and healthy. Kogu läbi Vana Testamendi, Uue Testamendi, kogu aeg tema tahab seda, et meil oleks kõik korras ja me oleksime terved. And we might not know why somebody gets sick. Ja me ei pruugi teada, mille pärast keegi jääb haigeks. But let me just warn you, do Alas- not blame God. Aga las ma hoiatada sind, ära süüdista Jumalat. Amen. Amen. Do not blame God. Ära süüdista Jumalat. Don't say, well, God put sickness on them. Ära ütle seda, et Jumal pani haiguse tema peale.
No, he didn't. ei, tema ei teinud seda. You need to know he is the healer. He is not the sick maker. Sina pead teadma seda, et tema on tervendaja, tema ei ole haigeks tegija. He is our healer. Tema on meie tervendaja. And when you don't understand something, ja kui sina ei mõista midagi, sa ei saa aru mingist asjast, it is always best just to stay on God's side. siis alati on parem see, et sa jääd püsima Jumala poolele. Amen. Amen. There might be some things I don't understand, Et võib olla asju, millest ma ei saa aru, but I'm going to stay on the side where Jesus is. aga mina seisan, püsin seal poole peal, kus on Jeesus. I'm not going to run to the other side and say it's their fault. ma ei jookse kuskil sinna teisele poole, ütle seda, et see on nende süü, I'm going to stay with Jesus and I'm just going to keep my faith in him no matter what. et mina püsin Jeesuse poole peal, hoian oma usu temas, vahet ei ole, mis toimub. And I'm just going to say, God, you are who you said you are. ja ma jätkuvalt ütlen seda, et Jumal, sina oled see, keda sina ütled ennast olevat. And God, you will do what you said you will do. ja Jumal, sina teed seda, mida sina ütlesid, et sina teed. And I believe that you are my healer. ja mina usun seda, et sina oled minu tervendaja. And I don't understand this and I don't understand that, but I believe that you are my healer. ja ma ei mõista seda asja, aga mina usun seda, et sina oled minu tervendaja. Don't blame God. ära süüdista Jumalat. Stay on the Lord's side. et püsi Jumala poolele, Isanda poolele. Now, so you might say, well, then why do we get sick? aga siis sa võid öelda, küsida, et mille pärast me jääme haigeks. Why do people get sick then? milleks inimesed jäävad haigeks siis? And there's several reasons why people get sick. on olemas väga palju erinevaid põhjuseid, mille pärast inimesed jäävad haigeks. Let me just look at a couple of them here real quick with you. ja las ma vaadata koos sinuga siin paari. Number one, people get sick because they violate natural laws in their life. esmalt inimesed jäävad haigeks selle tõttu, et nad siis toimivad siis nende loomulike seaduste vastu. There's natural laws that you can violate and cause sickness to come to you. on olemas sellised loomulikud seadused, mida sina võid rikkuda ja selle tagajärjel tulevad haigused su ellu. If you don't sleep enough, kui sina ei maga piisavalt, your body is going to wear down siis sinu keha väsib ära, saab kurnatuda and you will become sick. ja sa jääd haigeks. That's a natural law. see on loomulik seadus. If you don't eat right, kui sa ei söö õigesti, if you're not getting the right vitamins into your body, kui sina ei saa vajalikke vitamiine enda kehasse, your body will wear down and you will get sick. siis sinu keha väsib ära, saab kurnatud ja sa jääd haigeks. If you don't dress right, et kui sa ei riietu õigesti, if it's 0 degrees and raining, et kui väljas on 0 kraadi, vihma sajab and you're walking around Old City for 3 hours, ja sa jalutad seal vanalinnas 3 tundi, you probably are going to get sick siis tõenäoliselt sa jääd haigeks. because you're violating the spirit or the natural laws that we know to take care of ourselves. kuna sa siis ei arvesta nende loomulike seadustega, mis on siis olemas, kui me mida järgiks, siis me jääksime terveks, aga kui me ei järgi neid, me jääme haigeks. Right? We know how to take care of ourselves. me teame, kuidas enda eest peaks hoolt kandma. God put that understanding in everybody who's born. Jumal on pannud selle arusaamise igaühe sisse, kes sünnib. We want to stay warm, me tahame püsida soojas, we want to eat right, me tahame süüa and we õigesti want to get plenty of sleep. ja me tahame saada piisavalt und. Right? on nii. And when we don't get those things, ja kui me ei saa neid asju, that is the reason sometimes that sickness can rise up and take over in our body. siis see on mõnikord põhjuseks, mille pärast haigused saavad tulla ja rünnata meie keha And so we need to take care of ourselves. ja põhjustada kahju. nii et meie peame kandma hoolt iseenda eest. And if we don't take care of ourselves, we probably are going to get sick. ja kui me ei kanna hoolt enda eest, siis tõenäoliselt me jääme haigeks. And let me just ask you, if you're going to be honest today, how many have gotten sick because you violated some natural laws ja before? las ma täna küsida seda, paljud teist on jäänud haigeks, kuna sina ei ole järginud neid loomulikke seaduseid, sa oled vastu seisnud You're eating the neile. wrong thing, you're doing something against the natural law, and you will get sick. et sööd valesid asju, toimid valesti nende loomulike seaduste vastu ja jääd haigeks. Another reason people get sick is they violate spiritual laws. ja järgmine põhjus, mille pärast inimesed jäävad haigeks, on see, et nad siis rikuvad vaimseid seaduseid. There are natural laws and there are spiritual on laws. loomulikud seadused ja on vaimsed seadused. And if you violate a spiritual law, the Bible tells us that that it opens the door for sickness to come to us. ja kui sina rikud vaimset seadust, siis see avab haiguse jaoks ukse, nii et see haigus saab tulla sinu kehasse, keha ründama. If you are full of strife and bitterness, et kui sina oled täis siis kibedust ja sellist riidu, if you're envious of others, kui sina kadestad teisi, if you're easily offended and hold grudges, et kui sina kergesti solvud ja siis sina jääd
sa jääd nagu seda viha hoidma ja teise vastu. Yeah, if you turn against God's ways and you walk away from the Lord, Kui sina siis pöördud Jumala viiside vastu ja sa kõnnid eemale isandast, it is going to ruin your mind. siis see rikub ära sinu meele, It is going to ruin your finances. see rikub ära sinu finantsid, It will ruin your body. see rikub ära sinu keha. Because when you begin to break spiritual laws that you know you should do, Sellepärast, kui sina hakkad rikkuma neid vaimseid seaduseid, mille kohta sa tead, et sa peaksid nende järgi toimima, if you start to carry sin in your life, kui sina hakkad kandma pattu enda elus, you need to know you cannot carry sin and stay healthy. siis sa pead teadma seda, et sa ei saa kanda pattu enda elus ja jääda terveks. Because when you allow sin in your life, it will bring sickness and disease. Sellepärast, et kui sina lased pattu enda ellu, siis see toob haigused ja tõbed. That's when the devil can begin to work in you. Siis kurat saab hakata tegema tööd sinus. Because he is the one who comes to steal, kill, and destroy. Sellepärast, et tema on see, kes tuleb varastama, tapma ja hävitama. He wants to steal your health. Tema tahab varastada sinu tervise He would love to be able to just kill you and wipe you out. ja hea meelega ta lihtsalt tapaks sind ära, pühiks sind ära siit planeedilt. He wants to destroy the body that you live in. Ja ta tahab hävitada selle keha, milles sina elad. Those are the work of the devil. Need on kuradi teod. And when we're violating spiritual laws, we open up the place for him to be able to come in and cause us to become sick. Ja kui meie rikume neid vaimseid seaduseid, siis me avame kuradi jaoks selle ukse, nii et tema saab tulla sisse ja ta saab põhjustada hävingut meie elus. And you know, sometimes we try to blame everybody and everything else for us being sick, don't we? Ja mõnikord on nii, et me tahame süüdistada kõike muud ja kõiki teisi sellepärast, et me nüüd oleme haige, on nii. Because it's not my fault. See ei ole ju minu süü. You know, but how many know sometimes you are the one that opened the door for sickness to come into your life? Aga kui paljud teist teavad seda, et mõnikord on nii, et sina oled see, kes on avanud selle ukse, nii et see haigus on saanud tulla. But I want you to know you have a release valve too. Aga sul on olemas ka selline lüliti, mida sa saad kasutada, nii et sa saad pöörata selle teistpidi. Amen. You could forgive the people that have wronged you. Et sa saad anda andeks nendele inimestele, kes on sinu vastu eksinud. You could turn to the Lord and get forgiveness for your Sa sin. saad pöörduda isanda poole ja saada andestuse oma pattude suhtes. Repent and walk in a new way. Et sa parandad meelt ja sa lähed kõnnida õigel teele. You know, you need to know that over time, Ja sa pead teadma seda, et aja jooksul, that as we follow God, et kui me järgneme Jumalale, we're going to need to go back to him and get et forgiveness. meil on vaja minna uuesti siis tema juurde, tema ette, sellepärast, et saada temalt andestust. Because you're not perfect, Sellepärast, et sina ei ole täiuslik. and I know I'm not perfect, Ja ma tean seda, et mina ei ole täiuslik, but we do the best we can. aga me anname oma parima nii hästi, kui me And suudame. when we need to, we run to Jesus and we ask him to forgive us. Ja kui meil on vaja, me jookseme Jeesuse juurde, palume, et tema annaks meile andeks. And when we need to, we just let some things go that others have done to Ja us. kui meil on vaja, siis me laseme lihtsalt lahti mõndadest asjadest, mis teised on teinud meie vastu. We just give them to God. Meie lihtsalt anname selle inimese need asjad Jumala kätte. You know, we just say, okay, they wronged me, but I just declare and I just make it a choice in my heart that they owe me nothing. Me ütleme seda, et jah, nad eksisid minu vastu, aga mina teen selle otsuse ja ma ütlen seda oma suuga välja. Nemad ei võlgne mulle mitte kui midagi. And we just give them to the Lord. Ja meie anname selle isiku lihtsalt isanda kätte. You know, what do we want to do? Et mida meie tahame teha? What we want to do is we want to turn them over to Satan for the destruction of their flesh. Mida me tahame teha? Me tahame anda tema üle saatana kätte, et saatan hävitaks nende liha. No, but that's not the way that we do that. Ei, aga see ei ole viis, kuidas meie selles olukorras tegutseme. We give them to the Lord and we say, okay, God, you know, they wronged me, but I forgive them. Meie anname nemad isanda kätte, et jah, isand, nemad eksisid minu vastu, aga mina annan neile andeks. And I'm doing this for me. Ja mina teen seda iseenda jaoks. This is for my benefit. Et see on minu kasuks. Amen. Amen. So that I can stay healthy, that I continue to walk in your Et blessing. ma saaksin püsida tervises ja käia sinu jumalikus tervises ja sinu plaanis. And then another reason that people get sick is, Ja- is an attack of the devil. Ja järgmine põhjus, mille pärast inimesed jäävad haigeks, on kuradi rünnak. Your enemy is against you, and there are times that he will attack you with sickness and disease. Vaenlane on sinu vastu ja on aegu, kus kohas ta siis ründab selleks, et sulle kahju teha And the thing haigustega. is this, most Christians I know, this is why they get sick. Ja siis asi on selles, et ma tean kristlasi, kes ütlevad nii, et vot see on põhjus, mille pärast ma jäin haigeks. Most Christians I know, it's never that they violated a natural or spiritual law, ever. Enamus kristlastega nii, et nemad, et neid vaimseid seadusi, et loomulikku seadusi, mitte kunagi nemad neid ei riku. Mitte kui kunagi. If they get sick, it's just an attack of the enemy. Et kui nad haigeks jäid, siis nüüd see on kuradi rünnak. Hello. Hello. You know, I mean, don't be so ignorant, I guess the word would be. I don't know. I'm trying to be nice. Et ära ole siis nii väga see
rumal siis selles mõttes, et sa ei teaks seda asja. But you know, Et kui pehmet siis öelda. there are times you might need to take responsibility for sickness in your life. Aga on aegu, kus kohas sina pead võtma selle vastutuse selle haiguse pärast enda elus. But there are times that the devil does attack you and attack your body. Aga on aegu, kus kohas kurat ründab sind ja ta ründab sinu keha. And you can be, you know, obeying the natural laws and you can be obeying the spiritual laws Ja- and sickness still attack you. Võib olla nii, et sa siis kuuletud vaimsetele seadustele, loomulikele seadustele, aga vot tuleb haigus ründab sind. And you know, but we've got to be ready. We've just got to stand in our faith in Jesus Aga Christ. meie peame olema valmis sellise asja jaoks, me lihtsalt peame seisma usus oma isandasse Jeesusesse We Kristusesse. don't have time to look at it this morning. Et meil ei ole aega täna hommikul seda vaadata, But Ephesians 6 talks about putting on the armor of God. aga kiri Efelastele 6. peatükk räägib sellest, et me paneksime selga selle Jumala sõjavarustuse. And I think the problem for so many Christians is they put on the armor of God once there's a problem. Ma arvan seda, et paljude mõndade kristlaste jaoks on probleem selles, et nemad panevad selle nad hakkavad seda sõjavarustust alles siis otsima ja selga panema, kui see probleem tekib nende jaoks. Instead of putting on the armor of God every day, Selle asemel, et see Jumala sõjavarustus igapäevaselt selga panna. they wait until there's a problem and then they, got to get on my armor. Nad ootavad, kuni tuleb see probleem ja siis nad hakkavad otsima sõjavarustust, et seda nüüd selga hakata ajama. You know, they're walking around their life in a hospital gown. Et nad käivad siis oma elus ringi nii, et neil on seljas, Hospital gown, you know, those paper things that people... et käivad siis, et neil on see haiglarüü on siis seljas, näiteks kui lähed operatsiooni, antakse selline nagu paberist asi selga. You know, I had an operation on my foot a couple months ago and they made me wear this paper dress. Et mõned kuud tagasi mul oli jalaoperatsioon, siis mulle anti selga selline paberist selline rüü. You know, and so this is how a lot of people just live their lives. Ja paljud inimesed lihtsalt nii elavad oma elusid. And what we can do is we can put on the armor of God every day. Ja mida me saame teha on see, et me saame igapäevaselt panna selga Jumala sõjavarustuse. And then when sickness and disease are coming against us as an attack on our body, Et siis on nii, et kui haigused, tõved tulevad meie siis keha vastu ründama meid, we can be ready and we can stand and we can resist. me saame olla valmis, me saame seista, me saame vastu seista. Amen. Amen. That's our job. That's our responsibility. See on meie töö, see on meie vastutus. Our responsibility is to put on the armor of God Meie vastutus on panna selga Jumala sõjarüü, so that we can have faith nii in et meil God. saaks olla see usk Jumalasse. So that we can be strong even in the tough Nii time. et meie saaksime olla tugevad isegi rasketel aegadel. And if we will do that, Ja kui meie teeme seda, the attacks of the enemy will never prevail. They won't succeed. siis vaenlase rünnakud mitte kunagi ei oma edu, need ei lähe korda. And we can make sure that the devil will not get in. Ja meie saame teha siiski kindlaks selle, et kurat ta ei saa tulla sisse. But there have been many times in my life where I've had symptoms attack my body. Aga minu elus on olnud paljusid kordi, kus sümptomid on rünnanud minu keha. And I just stand and I claim the name of Jesus because I know who I am. Ja siis mina seisan neile vastu Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan nende vastu, kuna mina tean seda, kes ma olen Jeesuses Kristuses. And within a few hours, those symptoms leave. Ja mõne tunni pärast need sümptomid lähevad ära. Because the power of God's healing is greater than any sickness or any disease. Kuna Jumala terendav vägi on vägevam kui ükski haigus või ükski tõbi. When we take our authority in Jesus' name, Kui meie võtame oma meelevalla Jeesuse nimes, sickness and disease cannot win. siis haigused ja tõved ei saa võita. And so there are times that we might violate a natural law Nii and et on be sick. aegu, kus kohas me võime siis rikkuda neid loomulikke seadusi, nii et me jääme haigeks. There are times that we violate a spiritual law and get sick. On aegu, kus kohas me siis rikume vaimseid seaduseid, nii et me võime jääda haigeks. There are times that the devil will attack your body and you'll get sick. On aegu, kus kohas siis kurat ründab sinu keha ja jääd haigeks. And then the fourth point I'm going to talk about today is this. Ja 4. punkt, millest täna räägin, on see. Sometimes you might get sick and we don't know why. Ja mõnikord on nii, sa jääd haigeks ja me ei tea, miks. Look at me. Ja vaata mulle otsa. Sometimes I do not know the answer. Ja mõnikord on nii, et mina ei tea vastust. And you ask me, Pastor, why did that person get sick? Ja siis sa küsid minu käest, et pastor, mille pärast see inimene jäi haigeks? And my answer is sometimes I don't know. Ja minu vastus on mõnikord, ma ei tea. Pastor, why didn't that person get well? Pastor, mille pärast see inimene ei saanud terveks? I don't know. Ma ei tea. You need to know that not knowing sometimes is okay. Ja sa pead teadma seda, et kui sa mõnikord sa ei tea, siis on täiesti okei. To say that you don't know why, it's not a sin. Et kui sa ütled, et sa ei tea, siis see ei ole patt. It's not unbelief. Et see ei ole uskmatus. I could say, I don't know why
they got sick. võin öelda seda, et ma ei tea, mille pärast nüüd see inimene jäi haigeks. But I still know that Jesus is our healer. Aga ma ikkagi tean seda, et Jeesus on meie tervendaja. I don't know why that person didn't get well. Ma ei tea, mille pärast see inimene ei saanud terveks. But I do know this, Jesus is our healer. Aga mina tean seda, et Jeesus on meie tervendaja. Amen. Amen. My daddy got sick and he died. Minu isi jäi haigeks, suri ära. And he didn't know why and I don't know why. Ja ta ei tea miks, mina ei tea miks. We prayed and we believed God for him to be well. Me palusime seda, uskusime seda, et ta saab terveks. He stood in faith and he believed God. Ja tema seisis usus, ta uskus Jumalat. One day he's healthy, the next day he's in the hospital dying. Ühel päeval on terve, järgmisel päeval on haiglas suremas. Why, God? Jumal, mille pärast? And I still today, I don't have the answer for that. Ja ikka täna päevani mul ei ole vastust sellele. But I know this. Aga mina tean seda. Jesus is his healer. Jesus is my healer. Jesus is your healer. Jeesus on tema tervendaja, Jeesus on minu tervendaja ja Jeesus on sinu tervendaja. Amen. Amen. He is our healer. Tema on meie tervendaja. My daddy's with Jesus today and he's in heaven and he's saying, oh, he's our healer. Minu isi on täna koos Jeesusega taevas ja ta ütleb seda, et tema on minu tervendaja. Amen. Amen. And so don't let your questions steal your faith. Ära lase oma küsimustel röövida oma usku, varastada su usku. Don't let something that you don't know about change what you believe. Ära lase mõnel asjal, mida sa ei tea, muuta seda, mida sina usud. Oh, because you know the devil's going to use that situation and try to get you to stop believing God. Sest saatan ta tahab kasutada seda olukorda, et põhjustada seda, et sa nüüd enam ei usu Jumalat. And this isn't just for healing. This can be in any area of life. Ja see ei puuduta ainult tervenemist, see võib puudutada igat erinevat eluvaldkonda. We look at somebody that we would consider very spiritual. Ja me vaatame kellegi peale, kelle kohta me võime mõelda, et võt, ta on väga selline vaimulik inimene. And we think, well, if they have a nervous breakdown, what's going to stop me from having a nervous breakdown? Et kui temaga juhtus selline asi, et ta lihtsalt niimoodi närvid läksid sassi, et kuidas siis minuga nüüd ei või sellist asja juhtuda. Huh? If they can't prosper, how can I prosper? Et kui nemad ei saa olla edukad, siis et mina ju siis ka ei saa olla edukas ju. Kuidas ma saaksin olla edukas, kui God tema isn't ei going to ole? heal them, he'll never heal me. Kui Jumal ei tee teda terveks, siis mind ta ju mitte kunagi ei tee And that's terveks. what the devil's going to try to tell you. Ja see on see, mida kurat proovib sinule öelda. Because they are so much more holy than you. Sellepärast, et nemad on nii palju pühamad kui sina. You know, that old grandma, she just prayed all day long, every day. That's all she ever did was spend time with God. Ja see vanaema, eksu, ta iga päev palvetas muudkui, luges Jumala sõna ja see oli kõik, mida tema tegi kogu aeg. And if God wasn't going to help her, he's not going to help you. Ja kui Jumal ei aidanud teda, siis kuule, sind ta ka ei aita kindlasti siis. Don't listen to the lies of the enemy. Ära kuula vaenlase valesid. One of the ways he's going to attack you is in your thought life. You know that. Ja üks viides, kuidas tema sind ründab, on sinu mõttemaailmas. You need to stand and you need to say, I might not understand that, but this is what I know. Sina pead seisma ja siis vastu seisma selle ütlema seda, et jah, et ma ei tea seda, aga see on nüüd see, mida mina tean. Jesus is my provider. Jeesus on minu varustaja. Jesus is my healer. Jeesus on minu tervendaja. Jesus is my peace. Jeesus on minu rahu. Jesus is my victory. Jeesus on minu võit. And I'm going to overcome this. Ja mina võidan ära selle. I don't understand that. Mina ei mõista seda asja, but I can win this. Aga mina saan võita selle. Because I know my God. Kuna mina tunnen oma Jumalat. Amen. Amen. There are some times that we just don't know. On aegu, kus kohas me lihtsalt ei tea. And we have got to keep our faith in God. Ja me peame hoidma oma usu Jumalase. And listen to this. Ja kuula seda. If somebody gets sick, kui keegi jääb haigeks, do not try to figure out why. Siis ära proovi, ma ütlen sulle veel, et ära proovi hakata nüüd välja mõtlema seda, mille pärast. Yeah, I know. They were probably breaking some spiritual law. Ja ma tean, tõenäoliselt nad rikkusid mõndasid vaimseid seaduseid. Yes, they were not obeying natural laws. I saw them outside without a jacket on, and that's probably why. Ja nemad, ma tean seda, et nad tõenäoliselt nad rikkusid neid loomulikke seaduseid, ma nägin neid väljas seal, jopet seelas ei olnud. Listen, kuula nüüd. Sometimes it is none of your business. Mõnikord see ei ole sinu asi. Amen. Amen. Why did they get healed? Et mille pärast Or why didn't they get healed? Mille pärast nad ei saanud terveks? Why did they get sick? Mille pärast nad jäid haigeks? It is none of your business. Pole sinu asi. Our job is not to figure out
What's their problem? et see ei ole meie töö, et saada nüüd teada seda, et välja mõelda, mis nüüd see nende probleem on, mis on neile Our probleemiks. goal should be, let's just get them healed. Meie see eesmärk peaks olema see, et saame nemad terveks. You are not the judge. You are not qualified. Et sina ei ole kohtumõista, sa ei kvalifitseeru selleks. You're not qualified to say why somebody has a problem with their body. Et sa ei kvalifitseeru selleks, et sa nüüd lähed hakkad ütlema kellelegi, et mille pärast tal on mingi probleem tema kehas. Once you start judging people, you better be careful because you're going to be judged. Kui sina hakkad mõistma kohut inimeste üle, siis sa pead, kuule, ole väga ettevaatlik, siis sinu üle mõistetakse kohut. Don't cross that line. Et ära astu sellest piirist üle. Don't try to sit down with your friends and say, well, now let's try to figure out why she got sick. Ära nüüd hakka tegema sellist asja, et sa istud maha koos oma sõprade mingi väikse grupiga ja nüüd hakkame arutama, mille pärast võt see inimene jäi haigeks, miks ta terveks ei saa. If you get involved in one of those conversations, walk away. Kui sina saad siis kuskile satud sellisesse vestlusesse, siis lihtsalt jaluta ära sealt. Because that's none of your business. Kuna see ei ole sinu asi. What we need to do is we need to be good friends. Mida meil on vaja teha? Meil on vaja olla head sõbrad. We need to be good Christians. Me peame olema head kristlased. And instead of judging them, we need to run to help them. Selle asemel, et kohut mõista nende üle, me peaksime jooksma ja aitama neid. If you hear somebody sick, you pray for them. Kui sa kuuled, et keegi on haige, siis paleta tema eest. If you hear somebody sick, send them an encouraging word. Kui sa tead, et keegi on haige, saada talle mõne julgustav sõnumiga. Takes you 3 minutes to send an SMS. Send it. Et võtab 3 minutit aega, et mingi asjalik sõnum kokku panna, saada neile. Look up a verse, say that's the verse they need. Put it in an SMS and send it. Otsi välja piiblist see salm, kus see nüüd oli. Pane neile SMS, saada see neile. And just say, I believe Jesus is your healer. Ja ütle seda, ma usun seda, et Jeesus on sinu tervendaja ja saada ära. Amen. Don't sit around and judge them. Ära istu ja mõista kohut nende üle. Let's help one another. Aitame üksteist. Let's stand with one another. Et seisame koos üksteisega, üksteise kõrval. Let's be the body of Christ. Et oleme Kristuse ihu. And if part of our body is hurting, we care for it. Ja kui osa meie kehast on valus, on haige, siis me kanname hoolt selle eest. If my elbow is hurting, kui mu küünarnukk on valus, my hand goes to hold it. Siis minu teine käsi läheb ja hoiab seda. If my knee is hurting, my hands will hold my knee. Kui mu põlv on valus, siis mu käed hoiavad seda põlve. You know, if somebody punches me in my jaw, I hold my jaw. Keegi lööb mulle vastu lõugu, siis ma hoian oma lõuast kinni. Right? Hello? Hallo. That's what the body should do. Et see on see, mida keha peaks tegema. When the body is hurting, Et kui keha on haiget saanud, we care for it. siis me kanname hoolt selle eest. We reach out to help it. Et me sirutame välja selleks, et aidata seda. And if somebody is attacking us, Ja kui keegi ründab meid, we hold it. siis me hoiame seda. We care for one Me another kanname hoolt üksteise eest. because we're the body of Kuna Christ. me oleme Kristuse ihu. We're not judging. Et me ei mõista kohut. My right arm is not going to say to my left arm, you're so stupid you bumped into that thing. Et mu parem käsi ütle vasakule käele, kuule, sa oled nii loll, et sa sinna vastu jooksid. No. Ei. My right arm is going to help my left arm. Ei, mu parem käsi aitab mu vasakut kätte. Hello. Hallo. We have got to be the way that God wants us to be. Meie peame olema nii, nagu Jumal tahab, et me oleksime. That means that we care for one another, we love one another, and we give to one See another. tähendab seda, et me kanname hoolt üksteise eest, me armastame üksteist ja me anname üksteisele. And so you are not qualified Nii et sina ei kvalifitseeru. to judge why somebody is sick. Et kohut mõista kellegi üle, mille pärast nüüd tema on haige. And there are reasons people get sick. On olemas põhjusi, mille pärast inimesed jäävad haigeks. But don't you let those reasons steal from your faith. Aga ära lase nendele põhjustel siis röövida sinu usku. Our emphasis needs to be on how to get them well, how to get them to the healer. Meie see pingutus peab olema selle peale, et kuidas nad saaksid terveks, kuidas saada neid tervendaja juurde. As I cough, hallelujah. Selle ajal, kui mina köhin. But we might not know why. Me ei pruugi teada, miks. We might not know why things happen. Me ei pruugi teada, mille pärast asjad toimuvad. But we do know that we don't blame God. Aga me teame seda, et me ei süüdista Jumalat. And we might not know why somebody gets sick. Ja me ei pruugi teada, mille pärast keegi jääb haigeks. But we do know the healer. Aga meie teame, me tunneme tervendajat. Amen. Amen. Don't let your questions steal from what the Word of God promises. Ära lase oma küsimustel varastada seda, mis on Jumala sõna tõotused. Don't let your questions steal your faith. Ja ära lase oma küsimustele varastada sinu usku. And don't get offended. Ja ära solvu. Well, you know, people probably think I violated some spiritual laws now. Ja. Thanks, pastor. Inimesed nüüd arvavad, et ma rikkusin siin mõndasid vaimseid seadusi. Aitäh sulle, pastor. No, we just use the name of Jesus. Ei, meie lihtsalt kasutame Jeesuse nime. And we get our healing. Ja me saame oma terenemise. Amen. Amen. We're not here to judge one another, we're here to help one Me ei another. ole siin kohut mõistmas üksteise üle, vaid me oleme üksteist aitamas. Don't get offended, let's just get aggressive in our faith and say, I am going to receive Ära today. solvu, lihtsalt oleme agressiivsed oma usus ja siis
I'm going to receive my healing ja usu today. seda, et mina täna võtan oma terenemise vastu. And so even when we don't understand something, Ja isegi siis, kui me ei saa aru mõnest asjast, it's just best to stay with the word. It's best to stay on Jesus' et side. parem on püsida Jumala sõnas, püsida Jeesuse poolele. Amen. Aamen. Are you getting this Et morning? kas sa täna võtad seda vastu, saad All aru right, sellest? this belongs to you. Et see kuulub sinule. Christ Jesus is our healer. Kristus Jeesus on meie And we tervendaja. need to be healthy Ja me peame olema terved. so that we can serve God. Selleks, et me saaksime teenida Jumalat. Amen. Why does he want you healthy? Mille pärast ta tahab, et sina oleksid terve? So that you could be greater in the kingdom of God. Et sa saaksid vägevamalt tegutseda Jumala kuningriigis. And Jesus paid a price Ja Jeesus maksis hinna, so that we can do that. et me saaksime teha seda. Jesus went to the cross so that we could be healthy to serve the kingdom. Jeesus läks sinna ristile sellepärast, et me saaksime olla terved, et teenida Jumala kuningriigis. Now, how many of you know that it feels good to be healthy? Ja kui paljud teist teavad seda, et see on hea tunne, kui sa oled terve. My dad, when he was here, he had lots of sayings. Ja siis, kui mu isa, kui ta oli siin, tal oli väga palju erinevaid ütlusi. And the way he looked at life sometimes just made you kind of smile. Ja see viis, kuidas tema vaatas elu peale, pani mind mõnikord naeratama. But one of the things that I heard my whole life growing up, Aga üks asjadest, mida ma kuulsin kogu oma siis elu sellel ajal, kui ma üles kasvasin, if I hurt myself doing something or if I got sick, et kui ma tegin endale haiget viga siis midagi tehes või jäin haigeks, he would always say this, ta alati ütles seda, well, boy, it'll sure feel good when it stops hurting. et tead poiss, kuule, kindlasti sul saab olema hea tunne, kui see enam ei valuta. It'll sure feel good when it stops hurting. Kindlasti sul saab olema hea tunne, kui see valu kaob ära. And that's a good way to look at it. Ja see on väga hea viis, kuidas selle peale Because vaadata. sometimes I wake up and I go, it feels good not to hurt Et anyway. mõnikord on nii, et ma ärkan üles ja siis tunnen, väga hea, nii hea tunne on, kui enam ei valuta. Right? But if it is hurting, just it's going to feel good when this stops hurting. Aga siis, kui on valus, siis tea, et see on hea tunne, kui enam ei ole valus. But Jesus paid a price Aga Jeesus maksis hinna so that we don't have to hurt. selleks, et meil ei oleks valus. Jesus paid a price that we could be healed and whole. Jeesus maksis hinna selleks, et me saaksime olla terved ja terviklikud. And I want to read out of Isaiah 53. Ja ma tahan sulle lugeda Jesaja 53. Isaiah 53, and I'm going to read this out of the New Living Translation. Jesaja 53 loen sulle selle New Living tõlkest. And I'm going to start with verse 4. It says, yet it was our weakness that he carried. Salmist 4 siis kuni 5. Ja ometi need olid meie nõrkused, mida tema kandis. It was our sorrows that weighed him down. Need olid meie kurbused, mis siis rõhusid teda alla. And we thought it was his trouble that were a punishment from God. Ja me arvasime seda, et need olid erinevad tema raskused, mis siis olid karistuseks Jumala poolt. A punishment for his own sins. Et karistus tema oma pattude eest. But he was pierced for our rebellion. Aga teda siis torgati läbi meie mässu tõttu. He was crushed for our sins. Et ta siis purustati meie pattude pärast. He was beaten so that we could be whole. Teda peksti selleks, et me saaksime terveks. All of us like sheep Et kõik me nagu lambad, have strayed away. et me kõik nagu lambad olime läinud teelt We teemale. have left God path Me oleme läinud ära Jumala teelt and we tried to follow our own. ja me proovisime järgneda oma teed. Yet the Lord laid on him the sin of us all, Aga issand pani tema peale meie kõikide patud. and he was whipped so that we could be healed. Ja teda piitsutati selleks, et me saaksime terveks. This is what Jesus did for you. Ja see on see, mida Jeesus tegi sinu jaoks. He hung on a cross and he took the pain and the punishment for you. Tema rippus seal ristil ja ta võttis need haigused, karistuse enda peale selleks, et sina saaksid terveks. And what he paid in his body, Ja see, mida tema maksis oma kehas, in his mind, in his heart, oma meeles, oma südames. what he paid for you as he hung on that cross and became sin for you. Ja kui ta maksis selle hinna rippudes seal ristil, ta sai patuks sinu eest. It delivers you and frees you from sickness and disease See today. vabastab sind, teeb sind vabaks haiguste eest ja tõvedest ära. Peter then also referred to this Ja Peetrus samuti siis viitas sellele. in 1 Peter chapter 2 and verse 24. Ja esimene Peetruse 2:24. And I want to read this out of the Amplified Bible. Ja loen seda laiendatud piibli tõlkest. It says that he personally carried our sins in his body on the cross, Ja tema siis ise isiklikult kandis meie patud oma kehas ristile willingly offered himself on it as an altar of ja sacrifice. tahtlikult ohverdas iseenda kui siis ohvri altarile. He went to the cross as an altar sacrifice Ja tema läks sinna ristile kui altari ohver. so that we might die to sin Selleks, et meie võiksime surra patule and become immune to the penalty and the power of sin ja saada immuunseks patu karistusele ja väele and live for ja righteousness. elada õigsuses.
How many are thankful for that? kui elada õigsuse jaoks, kui paljud on teist tänulikud selle eest? Amen. Then listen how he ends this verse. Ja vaata, kuidas ta lõpetab selle salmi. And by his wounds you who believe have been healed. Ja läbi tema vermete te, kes usute, olete saanud terveks. You who believe have been healed because he took wounds on his body. Sina, kes sa usud, sa oled saanud terveks sellepärast, et tema võttis need vermed enda peale. And we see that Jesus took care of two things on the cross. Ja me näeme seda, et Jeesus ta kandis seal ristil hoolt kahe asja eest. He paid for your sin Tema maksis hinna sinu pattude and he eest paid for sickness. ja ta maksis haiguste eest. He took care of two things on the Kahe cross. asja eest ta kandis hoolt seal ristile. Jesus has taken your sin away. Jeesus on võtnud ära sinu patu. Thank God. Tänu Jumalale selle eest. Amen. And Jesus has taken disease away. Ja Jeesus on võtnud ära haigused. The same blood that saved you heals you. See sama veri, mis päästis sind, teeb ka sind terveks. Thank you, Jesus. Aitäh sulle, Jeesuse. Amen. Amen. I am saved and I am healed. Ma olen päästetud, ma olen terveks tehtud. And I can walk in the blessings of God because of him. Ja mina saan käia Jumala õnnistusest tema tõttu. It's not me. Et see ei ole minust. It's not about, well, I'm a good pastor, so now God can bless me. See ei ole nii, et ma olen hea pastor ja nüüd Jumal saab mind õnnistada. I read enough of the Bible this week, so God can bless me. Et sel nädalal ma lugesin piisavalt piiblit ja nüüd Jumal saab mind õnnistada. I prayed long enough today, so I'm waiting for the blessing of God. Täna ma paletasin piisavalt kaua, nii et ma nüüd ootan seda Jumala õnnistust. No, those things will help you and those things will give advantage to you in your life. Absolutely. Need asjad, jah, need aitavad küll siin, need annavad sulle eelise siin elus absoluutselt. But you are healed because of what Jesus has already done. Aga sind on terveks tehtud selle pärast, mida Jeesus juba on teinud. And all we have to do is believe. Ja kõik, mida meil on vaja teha, on uskuda. The same blood, the same power that saves you, heals you. See sama veri, see sama vägi, mis päästis sind, teeb ka sind terveks. And we need to receive from him. Ja meie peame vastu võtma tema käest. And he took care of us inside and out on the cross. Ja tema kandis hoolt meie eest nii seesmiselt kui väliselt. Ta kandis hoolt selle eest ristile. He will heal you inside and he will heal you outside. Ja ta teeb sind terveks nii seesmiselt kui väliselt. He will heal you spiritually, he will heal you physically. Tema teeb sind terveks vaimselt ja füüsiliselt. But sin and sickness were paid for at the same time. Aga haiguste ja tõvede ja pattude eest maksti samal ajal. And when Jesus healed people, this is one thing I want you to study on your own. Ja kui Jeesus ta tegi terveks inimesi, siis nüüd on see, ma tahan, et sa ise ka omal käel õpiks seda. As you look through the New Testament, you can find this for yourself. Et kui sina vaatad läbi Uue Testamendi, sa võid seda ise näha. But when Jesus healed people, very rarely did Jesus pray for them. Aga kui Jeesus tegi inimesi terveks, siis väga harva ta palvetas inimeste eest. There were times that he did, but it was very rare. Et kus ta siis palus, ta tegi seda, aga väga harva. Usually Jesus would just command the sickness to go. Et tavaliselt Jeesus ta lihtsalt käskis selle haigusel minna. He didn't pray, he didn't ask the Father. Et ta ei palunud isa käest siis, et tema teeks midagi. He would just say, sickness go, be healed. Ta ütles lihtsalt, haigus mine, ole terve. What does that take? Maybe 5 seconds of his life? Palju selleks läheb aega, umbes 5 sekundit tema elust. And today we have Christians that are praying for, 3-4 hours. God heal me, please heal me. God, Jesus heal me. Täna on kristlasi, kes paletavad 3-4 tundi, et Jumal, tee mind terveks. Palun tee mind terveks. Palun tee mind terveks. Jesus would take 5 seconds of his life and say, be healed. Jeesuse jaoks tema elust võttis see 5 sekundit. Ta ütles, et ole terve. And they received and they were well. Ja nad võtsid vastu, nad olid terved. Well, that was easy. See oli lihtne. Then what are they going to do? Ja siis mida nad teevad? They're going to want to come and hear what it is that he has to say. Ja siis nad tahtsid tulla kuulama seda, mis tal on öelda. Who is this man that has authority over sickness in my body? Kes on see mees, kellel on see meelevald haiguste üle minu kehas? Who is this man? Et kes on see mees? That's not normal. Et see ei ole ju normaalne. Why is it this way? Et miks see on nii? And we have authority in Jesus' name. Meil on meelevald Jeesuse nimes. And we don't need to always pray. Ja alati me ei pea paluma. When it comes to sickness, there are times we could just take our stand. Mis puudutab haigusi on aegu, kus kohas me lihtsalt peame seisma, tegutsema. And just command that thing to leave your body. Ja käskima sellele asjale kaduda sinu kehast. Amen. Amen. Because not your authority, but because of the authority of the name of Jesus. Mitte sinu meelevalla pärast, vaid Jeesuse meelevalla pärast, meelevallast tema nimes. Now I understand there's scriptures that tell us to pray for the sick. Yes, absolutely. Ja ma tean seda, ma mõistan, on olemas kirjakohti, mis ütlevad, et me paluksime haiget And that's eest. the right thing for us to do. Ja see on õige asi
asi meie jaoks, mida teha. Listen, I'm not talking against that. Ja kuula nüüd, ma ei räägi selle vastu. But there were times Aga oli aegu. that we can just speak to it. On aegu, kus kohas me lihtsalt saame rääkida sellele, öelda sellele. I know this is going to kind of blow some of your minds, but just stay with me here. Ma tean seda, et mõne jaoks on see niimoodi täiesti üle sinu mõistuse, aga püsi kaasas selle asjaga. But in Mark chapter 16, verses 17 to 19, Aga Markuse 16, salmid 17-19. Jesus said this. He said, these signs will accompany those who believe. Jeesus ütles, et need imetähed, tunnustähed järgnevad neile, kes usuvad. They will lay hands on the sick and they're going to recover. Nad panevad haigete peale käe ja need saavad terveks. What? Mida? They're going to lay hands on the sick and they're going to recover. Nad panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Why? Miks? Because they believe. Kuna nemad usuvad. Those are the signs of a believer. Et need siis imed teod ja tunnustähed järjavad neile. You believe in the name of Jesus. Et sa usud Jeesuse nimel. I don't believe in me. Et ma ei usu ise endasse. I don't necessarily believe in you. Ja nii väga ma ei pruugi uskuda sinusse. I support you and I want the best for you. Ma toetan sind, ma tahan parimat sinu jaoks. But you're not the healer. Aga sina ei ole tervendaja. I'm not the healer. Mina ei ole tervendaja. He's the healer. Tema on tervendaja. Amen. Amen. So what I do is I just, in the name of Jesus, be well. Mida ma teen on see, et Jeesuse nimel ole terve. That's all it takes, really, if we understand what we're saying. Et tegelikult see on kõik, mis on vaja selleks, kui me mõistame seda, mida me ütleme, mida me teeme. And you know, when Jesus told us how to go and to get the sick people well, he didn't say pray. Ja kui Jeesus ütles meile siis, et kuidas minna ja saada haigeid terveks, ta ei öelnud seda, et palvetage. He just said lay hands on the sick. Ta ütles, et pange oma käed haigete peale and they'll be well. Ja nad saavad terveks. Those are the signs that'll follow you around as believers. Et need on need tunnustähed, mis järgnevad teile usklikele. That's why I said earlier, I believe God for more of this to happen in your life and in our church. Sellepärast ma ütlesin ennem seda, et ma usun seda, et see saab rohkem juhtuma sinu elus, sinu elu läbi meie koguduses. And we need to know who we are and use the authority of the name of Jesus. Nii et me peame teadma seda, kes me oleme ja kasutama meelevalda Jeesuse nimes. And we can speak to any sickness. Ja me saame rääkida igale tõvele, haigusele. And when we speak to it in the name of Jesus and our faith is in his name. Ja kui meie räägime sellele Jeesuse nimes ja meie usk on Jeesuses. That fever will go. Siis see haigus läheb. Amen. Amen. That headache will go. Siis see peavalu läheb. Whatever it is that's attacking your body must go. Mis iganes see on, mis ründab sinu keha, see peab minema. Because we spoke in the name of Jesus. That's the name that's above every name. Kuna me rääkisime Jeesuse nimel, see on nimi, mis on üle iga teise nime. And we believe. Ja meie usume. And the Bible says so we speak. Ja siis Piibel ütleb, ja siis sellepärast me räägime. We believe and so we speak. Meie usume ja siis me räägime. It's not that we speak and then hope that we believe. Ja ei ole nii, et me räägime, siis me loodame, et me usume. You know, that's where a lot of Christians are. We say, okay, I'm healed and I hope I get it. Et paljud kristlased on nii, et nad siis ütlevad, ma nüüd loodan, et ma saan. Yeah. I'm prosperous now, I hope I get it. Et ma olen edukas ja nüüd ma loodan, et ma saan selle. You know, I'm healthy and I hope I can walk in that. Ma olen terve ja ma loodan, et ma saan käia selles. No, we believe. Ei, meie usume. We know who we are, we know who he is. Me teame seda, kes me oleme, me teame seda, kes on tema. And then we just speak. Ja siis me lihtsalt ütleme. We declare. Ja me kuulutame seda. And there's power in our words. Ja meie sõnades on vägi. And you know, a fever can speak to you. Ja palavik võib rääkida sinule. Have you ever had a fever speak to you? Kas kunagi on palavik rääkinud You're going to sinule? be in bed for a week. You are not going to go anywhere. You're not going to do anything. Nädal aega oled voodis, sa ei lähe kuskile, sa ei saa midagi teha. You know, I am going to rule your life for the next 24 hours, 48 hours. Järgmised 24 tundi, 48 tundi, mina valitsen sinu elu. You know, so fever speaks to you. Nii et see palavik räägib sinule. But listen, sickness doesn't just speak. Sickness also can hear. Et haigus ainult ei räägi, vaid haigus saab ka kuulda. And we see this in the ministry of Jesus. Ja me saame näha seda Jeesuse teenistuses. He spoke to sickness and the sickness heard. Et ta rääkis haigusele ja haigus kuulis. And you know, the sickness will obey because of the name of Jesus. Haigus kuuletub Jeesuse nime pärast. Because he has already, this is the key, he's already paid the price. Sellepärast ta on juba, võti on sellest, ta on juba maksnud sinu tervise eest. He doesn't need to heal you, he's already done it. Et ta ei pea sind tegema terveks, tema on juba kõik teinud. He's on the throne. Tema on troonile. He doesn't have to get off the throne to come heal you, he's already paid the price. Ta ei pea tulema sealt troonilt alla selleks, et teha sind terveks, tema juba on maksnud selle hinna. And so we need just to put our faith in the name of Nii et meie Jesus. lihtsalt peame panema oma usu Jeesuse nimesse. Use our authority. Kasutama oma meelevalda. And we walk in the health and the healing that Jesus provided Ja for me us.
käime selle tervises ja selles tervises ja terenemises, millega Jeesus meid on varustanud. And let me just give you a heads up today. We're going to speak to our own bodies. Ja las ma ütlen sulle seda, et täna siis nagu ette, et me siis räägime oma kehadele. Now, some of you might get a little freaked out, but just trust me, this is Bible. Ja mõned siis võite natukene sattuda, natukene paanikasse minna, aga mõista seda nüüd, see on asi, mis on Piiblis This is olemas. a scriptural thing that the Bible says that we are to do. We can speak to our own body. See on Jumala sõnale põhinev asi, piibelik asi, mida ütleb, me peaks tegema, me peaksime rääkima oma kehadele. And there is power in the spoken word. Ja räägitud sõnas on vägi. You know, let me just read a verse out of Mark chapter 11, verse 23. Ja las ma lugeda sulle Markuse 11:23 salmi. Mark 11:23, the Amplified Bible, Jesus said it this way. Ja Markus 11:23 laiendatud piibli tõlkes Jeesus ütles nii. He said, I assure you and most solemnly say to you Ja ma kinnitan teile ja siis ja kõige tõsisemalt ja pühalikult ütlen teile, that whoever says to this mountain to be lifted up and thrown into the sea and does not doubt in his heart, kes iganes ütleb sellele mäele tõuse ja lange merre ega kahtle oma südames that there's an unlimited power of God. Jumala piiritusse väesse. Amen. We speak to that mountain. Meie räägime, ütleme sellele mäele. And we believe in our heart that the power of God is unlimited. Ja me usume oma südames seda, et Jumala vägi on piiritu. If he could create the universe, Et kui tema saab luua universumi, billions of galaxies with billions of stars, et miljardid need tähed, miljardid universumid või galaktikad, whatever. no, mis iganes. Yeah, I mean, if he could do all that, Et kui tema saab teha kõike seda, he's got more than enough power to help you. siis tal on rohkem kui küllaldaselt väge, et aidata sind. His power is unlimited. Et tema vägi on täiesti piiritu, And it goes on to say this, piirideta ja edasi läheb. but believes that what he says is going to take place, it will be done for him in accordance with God's will. Vaid usub, et see, mida tema ütleb, sünnib, siis see saab toimuma tema jaoks Jumala tahte kohaselt. Amen. Amen. You believe what you say, Et sa usud seda, mida sina ütled, because God has unlimited power. sellepärast, et Jumalal on piirideta vägi. My words can have power. Minu sõnades saab olla vägi. This is what Jesus was trying to teach his disciples. Ja see on see, mida Jeesus proovis õpetada oma jüngritele. Our Heavenly Father is unlimited. Meie taevan isa, tema on piiritu. You put your faith in him, Sina paned oma usu temasse, you speak his words, sina räägid tema sõnu, your words have power. sinu sõnadel on vägi. Your words have power. Sinu sõnades on vägi. You can speak over your family, Sina saad rääkida oma pere üle and there's power. ja seal on vägi. You can speak over your business, and there's Sina power. saad rääkida oma äri üle ja selles on vägi. You can speak over your body, and there is power. Sina saad rääkida oma keha üle ja selles on vägi. There's power that's available to you in the name of On Jesus. vägi, mis on saadaval sinu jaoks Jeesuse nimes. And he said, you could say to this obstacle, Ja ta ütles, et sina saad öelda sellele takistusele, say to this mountain, et ütle sellele mäele, say to that ütle sickness, sellele haigusele, go and it will go. mine ja see läheb. Amen. Amen. Speak to it. Et räägi sellele. And we can speak and we can, the fruit of our lips brings results. Ja me saame rääkida ja meie suuvili toob tulemusi. And so how did you get salvation? Nii et kuidas sina said pääste, kuidas sa said päästetud? You believed that Jesus died on the cross for you, Sa uskusid seda, et Jeesus suri ristil sinu eest and you spoke with your mouth, Jesus, I make you my Savior. ja sa ütlesid oma suuga, Jeesus, mina teen sinust oma isanda. You believe in your heart, Et sa usud oma südames and you say with your ja mouth. sa ütled oma suuga. The same way with healing. Et ja samamoodi on terenemisega. You believe in your heart that what he did on the cross was more than enough to heal you. Sa usud oma südames seda, et mida tema tegi selle ristil, see on rohkem kui küllaldane sinu jaoks, et teha sind terveks. And you just speak with your mouth, I am healed in Jesus' name. Ja sa ütled oma suuga, et ma olen terve Jeesuse nimele. And it's the same price that was paid at the same time. Ja see sama hind maksti samal ajal. It will forgive you of your sin and it will heal your disease. See annab andeks sinu patud ja see teeb sind terveks sinu And haigustest. so we're going to speak to our bodies Nii today. et meie siis täna räägime oma kehadele. We're going to make some confessions of faith and I'm going to lead you in that. Ja me ütleme täna mõndasid usutunnistusi ja ma juhin sind And sellesse. if you have symptoms, if you have sickness and disease, Ja kui sul on sümptomeid, sul on haigused, tõvesid, don't put up with it anymore. siis ära enam lepi nende asjadega. You can be healed Et sina võid saada terveks. because he is our healer. Kuna tema on meie tervendaja. Amen. We can declare some things by faith today. Meie saame täna kuulutada mõndasid asju usus. And there is power in the name of Ja Jesus. Jeesuse nimes on vägi. There's authority in the name of Jesus. Meelevald on Jeesuse nimes.
inimese. And yes, you should pray and pray daily. jah, sa peaksid palvetama igapäevaselt. But today, this isn't necessarily going to be a prayer that we pray for ourselves. We're going to be speaking by faith. aga täna ei saa olema nii väga palve, mida me palume enda üle, vaid täna me räägime usus. We're going to be taking authority in the name of Jesus over our meie bodies. võtame meelevalla Jeesuse nimel oma kehade üle. And I don't know about you, but I've known many people over the past couple of weeks that have had to fight and struggle with sickness and disease. ma ei tea, kuidas on lood sinuga, aga mina siin paari nädala jooksul siin tean paljusid inimesi, kes on pidanud siis maadlema mõne haigusega. Some of it's just kind of the time of year that we're living in. mõne jaoks on see lihtsalt sellepärast, et see on selline aastaaeg, kus me elame. Some people maybe are violating natural laws, spiritual laws, attacks of the enemy. mõned võib-olla on siis vastu läinud loomulike seadustega, vaimsete seadustega või siis on olnud vahelase rünnakud. Some people are getting sick and they're, maybe you don't know why. ja mõned inimesed nad on jäänud haigeks ja võib-olla sa ei tea, miks. But no matter why the sickness came, aga mis iganes põhjusel see haigus tuli, He's our healer. tema on meie tervendaja. He's the one who's already paid the price. tema on see, kes on juba maksnud selle hinna. You are healed and you are whole in Jesus' name. sina oled terveks tehtud, sa oled terve ja tugev Jeesuse nimele. He's already done it. By his wounds, you are already healed. tema on seda juba teinud, tema vermete läbi sind on juba terveks tehtud. And Jesus, he spoke to lots of things. ja Jeesus, tema rääkis väga paljudele asjadele. He spoke to storms and storms obeyed him. rääkis tormidele, tormid kuuletusid temale. He spoke to the fig tree and the fig tree obeyed him. ta rääkis viigipuule, viigipuu kuuletus temale. He spoke to dead people and dead people did what he said. ta ütles surnud inimeste ja surnud inimesed tegid seda, mida tema ütles. He spoke to fevers ta and rääkis fevers left. palavikele, palavikud läksid. And so, if they're going to obey him and his word then, ja kui nemad kuuletuvad tema sõnale, tema nimele, siis they will obey his word today. siis nemad kuuletuvad täna tema sõnale. Because it's the same word. sellepärast see on see sama sõna, It's the same authority. sama meelevald. We just have to believe it when we say it. meie lihtsalt peame uskuma seda, kui me ütleme seda. We just have to trust that this is true. meil on vaja usaldada seda, et see on tõde. If it's not, then we don't have any hope. et kui see ei ole, siis meil ei ole mingit But lootust. if this is true, we can do anything. aga kui see on tõde, siis me suudame teha mida iganes. Because God can do anything. kuna Jumal suudab teha mida iganes. He is a supernatural God. tema on üleloomulik Jumal. You don't just have to pray for sickness, you could speak and command sickness. sa lihtsalt ei pea paluma haiguse pärast, et see lahkuks. sa saad rääkida, käskida sellel minna. Jesus said, I want you just to go and I Yep. want you to do what I've done. Jeesus ütles, ma lihtsalt tahan, et te läheksite ja te teeksite seda, mida mina olen teinud. Go do what I've been showing you to do. minge tehke seda, mida mina olen näidanud teile teha. And you might say, well, I wasn't there, so I don't know what to do. sa võid öelda seda, et mind ei olnud seal, nii et ma ei tea, mida teha. Just read through the Gospels. lihtsalt loe läbi evangeeliumite. Read Matthew, Mark, Luke, and John. loe Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumeid. Follow the life of Jesus. Watch how he lived his et life. järgi seal, vaata Jeesuse elu, vaata, kuidas tema elas ja tegutses. And when you see what he did, put yourself in that ja kui situation. sina näed seda, mida tema seal tegi, siis pane ennast sellesse olukorda. It's the same truth that works then, it'll work today. see sama tõde, mis toimis siis, toimib ka praegu. Because it's the same word. kuna see on see sama sõna, It's the same word. see on sama sõna. God sent his word and he healed them. Jumal saatis oma sõna ja tegi nemad terveks. God sent his word and he healed them. Jumal saatis oma sõna ja tegi nemad terveks. And you put his word in your mouth. sina paned tema sõna oma suhu And there is power and authority to heal you today. ja seal on vägi ja meelevald, et täna sind teha terveks. And so I believe that there's authority in the name. nii, et mina usun seda, et nimes on meelevald. Do you believe there's authority in the name of kas Jesus? sina usud seda, et Jeesuse nimes on meelevald? Amen. So I want you to stand with me. nii et ma tahan, et sa tõuseksid koos minuga. I want you just to somehow put your hand on your body somewhere. ja ma tahan seda, et sa kuidagi mingil viisil paneksid oma käe oma keha peale. If there's a place that you're hurting or a place where you might be struggling against something today, just put your hand on yourself. kui sul on kuskil mingi koht, mis on valus või mingi koht, mis ei ole, et kus on mingisugune probleem ja pane oma käsi sinna peale. And you might say, well, I'm not sick at all today. Thank God. sa võid öelda seda, et ma täna ei ole haige. tänu Jumalale selle eest. Go ahead and put your hand on yourself and let's just declare some things by faith. aga pane ikkagi oma käsi enda peale ja kuulutame ususe. And I want you to repeat this after me. ja ma tahan, et sa kordaksid seda minu järgi. Because we're going to declare these words. kuna meie kuulutame neid sõnu, We're going ütleme to neid sõnu. speak to our body meie räägime oma kehale and we're going to do it in the name of Jesus. ja me teeme seda Jeesuse nimele. Because the Bible says that he is
our healer. kuna piibel ütleb seda, et tema on meie tervendaja. So just repeat this after Nii me. et korda seda minu järgi. Body, Keha, you are a temple of the Holy Spirit. sina oled püha vaimu tempel. The same Spirit that raised Christ from the dead See sama vaim, kes äratas Kristuse surnust üles, lives in you. elab sinus. And body, you are not your own. Ja keha, sa ei ole iseenda oma. Jesus paid a price for you. Jeesus maksis hinna sinu eest. You belong to God. Sina kuulud Jumalale. And Jesus provided healing for you. Ja Jeesus varustas sind tervisega. So body, you are healed. Nii et keha, sina oled terveks tehtud. Body, you are strengthened. Keha, sa oled tugevdatud. And the power of God flows in you now. Ja Jumala vägi voolab sinusse praegu. I speak to every organ of my body. Ja ma räägin igale organile oma kehas. And I say, be healthy in Jesus' name. Ja ma ütlen sulle, ole terve Jeesuse nimel. Be full of the life of God. Ole täis Jumala elu. And I bring health to my body. Ja too tervist mu kehasse. I speak to my blood. Ma räägin oma verele. And I say the life of God flows in my blood. Ja ma ütlen seda, et Jumala elu voolab minu veres. So that my body can function correctly. Nii et mu keha saab toimida õigesti. I speak to my cells and to my bones. Ma räägin oma rakkudele, oma luudele. And I say that there is no disease that could come on you. Ja ma ütlen seda, et ei ole ühtegi haigus, mis saab tulla teie vastu. There is no growth or tumor that could come into this body. Ei ole ühtegi kasvajat ega vähki, mis saab tulla siia kehasse. Cancer, you are a curse. Et vähk, sina oled needuse. You cannot come into this body. Et sa ei saa tulla siia kehasse. Eyes, you will see clearly. Silmad, te näete selgesti. Ears, you will be open and you will hear correctly. Kõrvad, te olete lahti ja te kuulete õigesti. Sickness and viruses must leave this body in Jesus' name. Haigused ja tõved peavad ära minema siit kehast Jeesuse nimel. This body operates with perfection. See keha toimib perfektselt. I am a child of God. Mina olen Jumala laps. And I thank you, Lord, that I am healed in my body. Ja isa, ma tänan sind selle eest, et ma olen terveks tehtud oma kehas. I am strong. Ma olen tugev. I am healthy. Ma olen terve. And I walk with divine health. Ja ma käin jumalikus tervises. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Raise your Amen. hand and thank God for Ja that. tõsta oma käsi, käed ja täna Hallelujah. Thank you, Lord, that we are healed. Aitäh sulle selle eest, et me oleme terveks Thank you, Lord, that we have power and Ait- authority in your name. Aitäh, isand, sulle selle eest, et meil on vägi ja meelevald Jeesuse nimes. Thank you, Jesus. Aitäh sinule, And I just want to Jeesus. read one last verse to you. Ja soovin sulle lugeda veel viimase Psalms salmi. 103 again. Veel uuesti laul 103. Where are we at? They're back there, screen. Okay, Psalms 103 verses 1 through verse 3. Laul 103, salmid 1-3. It says, praise the Lord, O my soul, and all his inmost being. Praise his holy name. Kiida mu hing issandat ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime. Praise the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. We are to praise him. Meie peaksime kiitma teda. We are to thank him. Meie peaksime tänama teda. We're to lift him Meie up peaksime tõstma kõrgeks teda, because he's the healer. kuna tema on tervendaja. Don't forget what he did for you on the cross. Ära unusta seda, mida tema tegi sinu jaoks ja ristile. Don't forget the power of God that was poured out from heaven on that day. Ära unusta seda Jumala väge, mis valati välja sellel päeval. That power that heals your body now. See vägi, mis teeb sinu keha terveks praegu. That power that explodes on the inside of you, bringing life. See vägi, mis plahvatab sinus, tuues elu sinule. And it goes on to say, who forgives all your sins and heals all your diseases. Ja edasi ütleb, tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
Praise the Lord, oh my soul. kiida issandat mu hing. Praise the Lord, oh my soul. kiida issandat mu hing. Because he's been so good to me. kuna tema on olnud nii hea minu He has vastu. forgiven me. tema on andeks andnud He minule. heals me. tema teeb mind He terveks. blesses me. tema õnnistab mind. He's with me. tema on koos minuga. He's in me. tema on minus. He's all I am. tema on kõik see, mis ma olen. Because I am in him. kuna mina olen temas. And he is in me. ja tema on minus. And we have victory over every obstacle in life. ja meil on võit mis iganes takistuse üle meie elus. Because he is our healer. kuna tema on meie tervendaja. He's all you need. tema on kõik, mida sina vajad. He's supernatural. tema on üleloomulik. He's almighty ta on God. kõikvõimas Jumal. There's nothing that's impossible for him. tema jaoks ei ole mitte kui midagi võimatut. His word is true. tema sõna on tõde And his word in your mouth is power. ja tema sõna sinu suus on võimas. Speak the word. räägi sõna, Speak the word. räägi sõna, Jumala Speak sõna, the word. räägi Jumala sõna. Amen. Aamen.